Angathi kumbe challenge kumbe yini la aseyokwamukelwe ngimcala ngoba cala bode to interview abantu ke la angikwamukele kunali ihlelo le House 104 kunjani hayi shonile mnakethu ngivusele kuwe ngivusele kumlaleli ekhaya cha sifilile mnakethu ngithembe ukuthi kuhamba kahle ngapho ngokuwe angive kukimi kahle wena kune voice note ucisa kuyithola la abantu bayakhala manje ngamangaliswa ukuthi mina yini le bakhalisa so ngifuna sende into ibelula unaZulu la uyabona mina ngikwati sokusakada la la ngikhumbula nalo enye nombatani yake yakhala nje ukuthi le voice yalo bhuti wase BCR le imatima kumlaleli lohlala yalalela nje njalo kaZulu namhla ungenile futhi angeni yeah ubungangeni namhla ngcinto yeah uyaphetha nokusigcinile kumlaleli lohlale ade ukuthi kuna Andiswa Zulu amuva njengaleli phimbo leli mnanzi la kukhulunywa ngabantu vela njoba sengivuselile ngiyabonga uthi yami for lithuba ngiyabonga ukuthi ungimeme futhi ngiyalithanda ihlelo lasebusuku leli yeah Andiswa akaZulu sibongo umlaleli uyangadi mina lidlala lisuka ngalenhlazatshe ngaleJakastad lathola lithuba ukuthi lide yawusakade emsakadweni lomkhulu kangaka ngalithola lithuba ngifike la ngeminyaka wa2022 ever since then angizange ngibuke emuva 2024 nyalo solo ngisasakada kiwumsakade weBCR FM lokho sebusuku awusikimanga phela vele bowusebenza ebusuku nalesikhathi usafika la ngifike lana bangisebenzisa ebusuku ngangena ngo2 ngiyophuma ngo5 abantu balele mina kumele ngingene ngikhulume abantu bathi wena ukhuluma ngedwana abantu balele ngangapheli manje ngaqhubeka ngakhuluma njengoba ngikhuluma kwaya ngekuya ngaphuma ebusuku ngajabula jabulisa ukuphunya ebusuku ngiyakuthanza kulala so ngiyabuthanza so manje bese lokusebenza ebusuku bese kume endleleni ekulala kwami kepha-ke because i-broadcasting ngangiyithanza so benginganandzaba kakhulu ukuthi kusebusuku kusemini mina ngangithokodele nje leli thuba lenganikwa lona nami nangitatoshweleza la ekhaya umsakado bekaceza ubungata 27 years ngasikudzala solo sayibungata sikule nyanga lena ngifuna siyibungata sihlanganise nejeni yakho awukakhoni ukuthola lithuba lokukhuluma ngale asicale sive ke ukuthi uthini ngalomsakado njengoba uhlanganise 27 because abazange bakunika lithuba lokuthi ukhulume solo siyabhedeka ke ibhede imanti yethu singumsakado weBCR FM siyasimile besidlala khekhe ke last week siyabhedeka 27 of greatness nami nje lengakusho mina kethu ukuthi ngiyabonga kakhulu ukuthi nami emabhukwini lamakhulu ngilabe ngikhona so ngiyajabula manje ukuthi nami nganikethwa lithuba lokuthi ngibe ingcenye lomsakado lomkhulu kangaka siyathi nje ukuthi banyeni bantu ikakhulukazi kulomkhakha wethu la ekhaya eMpumalanga bathifisa ukuthi bona la BCR FM that's why ngihlale ngicukutela bonke abantu engisebenzana nabo ukuthi leli thuba leli asilibambeni silisebenzise so siphethe yangithi asichubeke singumsakado sende lokuhle lesihlale kwenda sichubeke sisakatele abantu sibanike umculo lomnanzi sibanike icontent lehle tindzaba let realistic yonke nje i-team lesebendako ngithi nami ngiyabonga kuba ingcenye kubo bonke abantu engisebenza nabo bonke abantu engisebenza nabo ngithi I'm very much grateful njengoba uvete ukuthi ufike ebusuku la awukahambi ngokuthi bese wadoja ngifuna kuva ukuthi sikuphethe njani anibo uphethwe ngithi uwehlile ngemahlelo kwahlukahlukana ugcine sokungena sosebenza ekseni nangemgcibelo la wende ihlelo ke leli chat waphinze wenda nebreakfast manje into kakhulu mahle lokuthi ukukhulume la ukuthi indzaba nani ngila uhambe khona hayi ukuthi nje uyabekisa ukuthi ngemahlelo la sona so wahambile onke lamahlelo lawo wendile tindzaba wendile temidlalo sikuphethe njani yini lokufunzile mhlambe lokukujabulisini kuningi kakhulu mina kethu kuningi kakhulu njengoba usho ukuthi I've been involved kuma different programs like BCR FM ukhumbule ukuthi yalibona lithuba lelo akusila noma ngabe ngibani kepha mina ngavulelwa nje bathi baba ngena la so i-experience ibe yinhle kakhulu ngiphatheke kahle la ekhaya ever since ngafika kuze kube nginamuhla cha ngiyabonga nje indlela engiphatheke ngakhona nende ukuthi kube lula ukuthi ngisebenze yabo that's why nami ngakhona ukuthi no ngirelaxe ngibe comfortable bese ngiyakhona kusebenza because I was given the opportunity I was given the space as well as the support yabo so lokho ngakuthatha ngakusebenzisa to my own advantage which is why uyangithola into gospel namaskandi ngiyangena hambe ngifunze nendzaba yabo so I'm very proud ngeskill lengisifunze eBCR FM ngingasebenzisa sihambe singiphilise empilo ngibone Bigzilla interviewer umphathi wakhe lapha wagcina wasaba kumphathi wakhe because bebantu bebhizi ngema contract uyakubona manje mina ngisabi ngoba uyagcina namuntu la ukuthi ngidawuthuka ukuthi wena no udathi contract yakho ukuthi angishaya phansi akugagcini ukuthi ube ngumsakadi kuphela ubese wanikwa iresponsibility la ukuthi ubuye usiphathe uphathe inhlelo leyo jeni ikuphethe njani nakethu
lapho usho ukuthi asikuhluphile ya siyahlupha kakhulu kakhulu nonke futhi ngithanda ukubonga i-team yami kuleyo department bonke basakade labangena la basakade kufaka wena ekhathi mina kethu lengisebenzisane nayo noma sisebenza isikhathi lesincane kepha ke sisebenzile ngithanda ukubonga le respect lenginginike yona nangithi ngiyabuka kuleli thimba lami baningi labantu abadala kunami yabo but ngendlela bebangihlonipha ngakhona nami angadi ukuthi ngidawuthini ngithi ngimkhulu ngativa ngibalekile because bebangihlonipha mangithatha ifoni ngifona ngithi VJ Vital Bobo Ponzo ngo12 Sunday ngufuna la ithawusuka itext lemganduzweni ngo12 sizabe sendi Imperial Sunday la so ngiyabonga kakhulu ngendlela yakhona kunebafundisi Pastor J kunebafundisi Pastor Orex bayangifonela nabo basho ukuthi makebe namhla ngiphumelele kutawungena Pastor J ngithi akunankinga dlamini uya understand sikhuluma ngabantu abadala la so ngiyabonga nje mina kethu kunyendile ngufundzile fine lihambo belilikhunyenyana kepha ke so far so good ngiyabonga i-team yami lesisebenzisane nayo ku programming sayichuba i-programming ye-BCR FM njoba umlaleli ahlale eva emakhaya lesihlale sikusakada inhlelo letahlukahlukene umsebenzi wami ne-team yami wonke awukagcini lapho kumele la ungijabulisa khona ngileli talent lalakhaya lesilibungatako la asesikhulume ngema-artist lalakhaya ufike wawanceda ukuthi ashayine wadlalile nanyalo siceda kudlala nje kutshwala bami la nalo talent lalakhaya lesikompethe ngalo ne-international leli so ngifuna kuva kulelo lincedile because ufike wawuthanda umculo walasifundeni setsala Mpumalanga ngila ngithi ngilokunye longijabulise ngako nje kube lula nami ngiyajabula ukuthi ngibe nemphathi lofana nawe bekumadima kakhulu ukuthi ngisebenzisane nema-artist alakhaya yakubona so kube lula asicale ngaleli thando ucala ulithathabi lithando ukuthi uthanze ama-artist alakhaya angadi ukuthi ngidawuze ngilithatha because angizange sengenda umculo akusiyinto lethi ngiyayithanda kepha kona mina kethu manje uthola icup ngozwela beyande cup leyo phela leyo ngayiwina fair and square okay asicale la kulomculo sitabuyela kule cup no but emculweni nangufika emsakadweni uyathi ukuthi kunebantu abavame ukuhlupha ikakhulu kade yenza into ekuqhumana nasebeva ukuthi Prince Veli usebenza eBCR FM akubhalela bo hi mina ngiyacula mina kethu njani uyabo sekuba kuwe ke ukuthi uyayi-entertainer inlandvo noma njani likely enough mina ngathi nase ngitibona ngikule space less ngathi no let me give people an opportunity uyakhumbula mina kethu ukutshela kwami kufika eBCR it was not an easy journey you understand kube madima that's why ngathi mangingena la ngayenza sithembiso zokuthi nangabe ngine power yokuthi ngincedele omunye umuntu nga something I'm going to use that power so I did so nganika ama-artist i-chance ngasho ngathi yabona I will dedicate myself ukuthi nginike ama-local artist i-chance si-promote umculo waseMpumalanga and we did that ngisebenzile kahle kakhulu nema-artist alike Hypaptini eMpumalanga all over vele batawukhala ama-Brian makeva ukuthi ngiyabashiya big shout out nje ngabe ngiyababala baningi kakhulu out yami so ngiyabonga ukuthi nabo bangihloniphe benesiciniseko sokuthi ngithatha ifoni ngithi madoda namhla ne-interview ngo4 batobe balanga ngo4 umculo bawusubmit so ngiyafisa ukuthi baqhubeke babe discipline baphushe umculo wabo because singumsakazo niyathi ukuthi sena konke kusemandleni ukuthi siphushe yongeni so nangabe kune local music nami ngatitshela ukuthi I'm going to try my best ukuthi nami ngenze something so I've been doing that and I'm very much happy to say ukuthi I've done my part nake yini mhlambe lokuthusile ukuthi mhlambe bongakulenza bongadi wena bude futhi ufuna kutosakada la ngoba ngiyathi lokutholile ngidawusho ukuthi uthole isikhundla uthole necup usaya kuyo le cup ithuse mina le cup le so asiyekele kancane mhlambe lo ufike la washo ukuthi no lokho bengingakakubuki nokuthi ngakwenda yini mhlambe lokukwendekele lokujabulile boosteke my leadership skill okay yes that's what I can say I never thought ukuthi I'll be a leader especially at this age bengingakayibukile when I got a call bangitshela ukuthi baba from Monday uyaqala you are heading programming I was like uzini umuntu like kuthiwani I thought uyadlala but here I was ngihleli ngihela iprogram so leyo leadership skill bengathi but ngangena ngingadi but that's why I'm grateful to my team ngilokho ngufundzile number 2 lithando man lengithole la ekhaya I have to say mina I love everyone lohambile lokhona everyone mina bengisuya straight kulenzaba mase lithando bese ngithi uyichedzile vele ukuthi ufuna kusho ukuthi khona lokutholile I love kakhulu lithando lebangikhombise lona emsakadweni BCR FM baningi bantu like the team kakhulu ukuthi umuntu ngacabana naye ngiyabathanda kakhulu immensely sine professional relationship sine
family relationships sengumndeni singumndeni yeah ekhaya yabo. So I can say the leadership skills as well of lelithando nale support lengitholile la, it's something that I will be eternally grateful for yabo. yeah sihlanganiswe ama podcast sobabili la une podcast yakho ke la angazi mhlawumbe umlaleli make evala iphimbo lakho atshele ukuthi ligcinile ngijabulele linye la ngibonga claim bomtshela liqiniso ukuthi uinterview abantu baphesheya wena la uyakubona. So asiqale mabomu sivete ukuthi yona yavela kanjani ngoba before uTosakade bosoqalile vele une podcast. No, i-podcast ngangibhorekile someday ngishiyele ngidecide, and then one of my classmates wavula i-podcast and then wa-announce ku-Facebook ukuthi no mina sengicala i-podcast. Ngathi okay nice. And then lo munye futhi wamlandzela naye washo ukuthi nami sengicala i-podcast. Yeah. Ba-uploada the first episode boy 2 same day. And then ngahlala mina ngathi if bona bakhonile kwenda mina ngingavinjwa yini. I can do it now ifoni nginayo. Yeah. I can record. Nga-recorda the first episode bekuyi-introduction. Ngavela nga-recorda nje benga-edit bengendini. Ngayivula but i-podcast. Yeah. Yavuleka and then ngadevelopa lelithando yabo. And then I went on ukuthi ngi-invite abantu sende ama-topics sikhulume sibe naleyo conversation leyo. So ngabona ukuthi I can actually do this thing. Ngathi okay ngiyayiqhubeke. Fast forward to today ngizobusho ukuthi hayi sengiyaqhoma nyalo ngidila ngema-international kuphela. Yeah nyalo sengidila nebelungu nyalo sengidila nebantu bangale phesheya bo-California nabakhuluma wherever nabo ukuthi. So nalapho I'm grateful le experience leyo kucala into longayadi longazange uyibone before. But uyende lento step by step uyibone ikhula lokho yini nalenye into engijabulisayo lengingasho ukuthi kuyangijabulisa yabo. Yeah. Lesingaveta kokugcina la wena usile leadership uyithole la bekufuna ukuthi emsakado une leadership ekhaya esontweni la lento ye leadership uthi iyakuthanza mhlambe asesivete yasesontweni lelikhono lolunalo ngiphi lesontweni unelikhono ngalathi imalini unelikhono la kuleli phimbo unelikhono njani ngoba wangicela ukuthi sikubungade ngale cup leya so yeah wayiwina le cup asikhulume mhlambe ngento yasesontweni vele sikhulume nange background umuntu lo kulele sontweni buka uvetile nokuthi la ufike wasakada igospel yebo nje mina mawungangibuta lapho kule ngeke ngikhulume ngale part le yeah no longakusho lapha childhood I had a very good childhood. Ngiphuma ekhaya nje small family ekhaya siyi4 masiphelele ngikhule nababe namake. That's the only family I have. Ngikhula ngimncane sikhona sithombe sami sithephithi seradweni ngabe TV ngabe ngiyakhomba la ngimncane khona ngigcoka ijoyini awuyihloniphe TV yami hayi ne TV yakhe incane kakhulu ngingawubhadala TV la insense. So ngicale kusonto at a very young age bengavana nelisonto to be honest. Okay. Yeah, the only thing benganunderstand ukuthi bengisezayona still ngisazayona so benganunderstand ukuthi hayi mina ngigcoke amajazi ngigcoke amabhandi so azange bakhona ukungi-understand sangisemncane but ngabe senga-understand lama ngikhula. So growing up from a young age till today so ngisesontweni and then ngiyalithanda lisonto kakhulu futhi ngiyabahlonipha kakhulu ke futhi badala bami nenzima labayidlalile lapho ngibonga bona kakhulu. So fast forward to today I have a very good reputation emphakathini wangakithi when it comes to esontweni so vele like it or not sikhundla bengisideserve. So I'm happy to announce ukuthi esontweni ngisonta kilo phethe abantu labasha bonke baphethe ngimi chairperson we-youth lapho kulezi sonto la ngene fans kwekle ngene fans kwekle sikhundla and nakhona there's a lot that I can do. There's a lot of responsibilities la khona lapha nakho lengakusho njengoba ufaka ukuthi i-leadership skill ayiqali la so iqale ke esontweni. So nalapho ngiyajabula ukuthi no I was given that responsibility ukuthi ngihole abantu labasha esontweni. So into lengijabulisayo nami ukuthi nangingekho emsebenzini I know ukuthi ngisesontweni nakhona khona umsebenzi welisonto lengiwendako. So yeah man it's pretty good. Angathi ngoba sikhuluma ngelisonto uyafuna ukuzwa uJesu ukuthi uthini. Jesu ukhuluma into lezi. Ujesu mnakethu ngibonge kakhulu kuhle kusebenzisana nawe la njengoba ufika wangithola mina ngiyathandzela ebusuku angifani ke nawe. Ufika wangithola ebusuku ungishiya ke ebusuku khona la mara kube kuhle futhi kufuna uqhubekele phambili wonke umuntu une journey yakhe. Angucoshi la emsakadweni mina kuzehamba la wamkelekile ubonile itholene esikhundla net ngoba wena le leadership uyifunela ku program mina nalapha kumphathi bekungakunika uphumele ngale lokhu yathi kweboard mara nje siyabonga sikufisela nenhlanhla la uyakhona
uhambe kahle. Asesive ijourney yokusakata ayisathe uchubeka kumbe kwenzakalani. Definitely. Yeah. Definitely ijourney yokusakata angiziphele. Definitely ukuthi la siyakhona sitawuphinda sisakade futhi. Just that ukuthi siyawubonga umoya waseBCR mnakethu. Ekugcineni kwakho konke siyawubonga lo moya. Kepha sesifikile isikhathi ukuthi sidedelela abanye. Bafike nabo ba showcase skill. Nami nginikiwe leli thuba. Yabona one thing I can say mnakethu ngami ukuthi eBCR FM thuba mina nginikiwe. So angeke ngivuke nangalinye ilanga noma kuthiwa sekonakelepi ngibhale enza into eqhumana noma ngifonele nini or bantu ngenze mina eBCR bangenza lokhu nalokho. One thing lebangende yona eBCR it gave me an opportunity. So bayati nabo baholi bami labahleli khona ukuthi noma ngabe kungathiwani we gave this boy everything. Samnika kwaba nguye ukuthi wendani ngaleli thuba lanikelwe. So I'm forever grateful. Ngibonge nje baholi lengiseve ngaphasi kwabo. I'm very very grateful. Ngithemba ukuthi lo mkhumbudo awuqhubeka futhi uye phambili ngoba vele 27 and counting siyabangena. Okulandzela ngoba shilo ukuthi i-podcast ikhona usafuna kulalela ke liphimbo lakho baningi labakhala ngeliphimbo angifunda abakhala nyalo mina labasenda ama voice note yabo angithathi nzaba yabo ufuna ukulandzela alandzele ne podcast uyilandzela ku mina ngiyatholakala indzawo yokuqhumana njengoba ngishilo ukuthi Facebook ngikhona as Andiswa Zulu. So usually ngisebenzisa igama lelithi yours truly bengibhale yours truly Andiswa Zulu Facebook yabona ngifake ngishopsile man. I understand. And then one of my former lecturers one approach what this is nonsense. This is not yours. This is if you want to be taken serious. Bhala iprofile yakho kahle uthi present kahle enza into yokuqhumana. Ngabona ukuthi lo muntu uqinisile. So you just type Andiswa Zulu. Unfortunately angakabi neligama la DJ since ngicalile eredweni. Awukwathi DJ phela ngitshela ukuthi kumele ube neligama la DJ yabo. So siya ku DJ Stumara mara bagama bobudomzane. But mina I decided no thing I'll go with my name. Wonke umuntu ungathi njenga Andiswa Zulu emsakadweni. When I'm doing the news noma ngendi show angising DJ. So ngiza into yokuxhumana uyangithola nje lapha ku Facebook Andiswa Zulu. Bese ke igama le podcast i conversation that matter la sikhuluma khona ngato tonke izinto letibalekile. Letinto lotibona ngathi wena athi kabaleki. Lama conversation longafuni ngoever wena. Thina siyakulandzela siwakhulume wona. Sikhona ku Facebook uvela ubhale conversation that matter with Andiswa. Balibona page lethu utabese ke balandzela. Sihlala kunema link ke siyaposta ke emsebenzini lethu lesiyendawo siyayicela kakhulu ke i-support lapho mnakethu. Ngiyacabanga nale conversation le ikhombakele ukuthi imatcha. Kubonakele no futhi siyabona.